Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Demtring Sports Club ka ay kuble ya kabor Sanchar District jang ka West Jainte Hills ka bala shimkya ya ka jing ujor halor ka jing sha suspend ki player but ki officials jong ka hadin makalami ka jing huri-hura na ka jing kun semi final jong ka Super Division ka Demtring Sports Club persha ya ka Kimusiang SC hagasan tri kuno pra u chairman ka Demtring Sports Club uba Quincy Rinklem Habakran chikila apathai kubor ha ka arfulai trik uno pra ulapan pau ka jing ajing kuble ya ka bor Sanchar District ka balapin sange ya ka jing kun final ka batmu banlong benta ka singi ka arfulai trik uno pra nak benta ban penlong ya ka jing tokit halor ka jing sha suspend ki player but ki officials jong ka Demtring Sports Club uba ringklem ulai kuble kerpang ru ya menteri ka trat sports ka sorkar jilla uba wailat miki shila ubala ai lat lut ya ka bor Sanchar District banle ya ka inquiry halor ka te ka jingja ka Demtring Sports Club ka kermen ba ling ba ka jing tokit kinyo ya ka jing shai kumki nong yeshim benta ha ka Super Division balapanya da ka West Jainte District Sports Association Dengan kamu chairman yung ka Demtring Sport Club pa ka jingku belai jaga district administration yung ka West Jainte Hill kamtam ya UDC wa emburam yung i bat ya magistrate wa emburam yung i wada chimpiage ya ka presentation wada pa da i ka Demtring Sport Club halor ka jing cha suspend ki player bat ki official ki yung i tatang na daw ka jing ya auri upay ba haperti ka jing ya ke wa i ka Demtring Sport Club percaya ka ki musnya hag tu ka santarik yung bunay khatar yung snem arjar armausan ta i khblele ya ka bor district wada pensenge ya ka final pomut u yele ha ka arholetrik yung ni bunay khatar arjar armausan nei benta yo ki bor district u inquiry ya ka jing cha suspend ki player bat ki official yang ka Demtring Sport Club persnya ai khblele kerpang ya u minister wa emburam yang ka sport department wada ilai loyo ya ka bor district yole ki ya kani ke inquiry kamodai klami hanai to kermen ilang ba kani ga jing tokit ne inquiry yo ye chilu di waro ki kinong ichimbenta hagani ka football super division yung newsnam arjar apasan wada pelai da ga WJDSA to kejinjia itu besengi santerin to MMA u referee ya ketu penalty to hadin kut ke football ki player lali appeal ya tu yo referee wong gi man mile MMA mi ya ketu penalty de he perdi wadang lagi player to kekit yang kekit wobsha ki official support medan mem khang WJDSA ki pajba yo ki hepsha woro support medan dan men hepsha support medan mi ke jing auri aura itu to ya ketu jing auri aura da da penjam dan ni penjajai ka deki kon yung ka Demtring Sport Club ni rangkat wo het senong wo embrom yung i de penjajai but pami le ya kipat ba charut klem de pen menso you to referee klem de dat klem de bom de chok but ki player le ki mem bom chok ge o de hadin de kut ke football ine liang yung i kam Demtring Sport Club de berkat u tok daw em segebi tawan ke semi final wi le i wo percha wi ulat telbok ha ke ndire de dem ne ti daw ti yemi ya pami i ki player yung i but pami ya ki pai ba da haperdi kejing nanti da idang pengkre i kini ke kendi terik uyele semi final di percak wagala telbok da senda wan ke citi na ke JDSA wada penkenria ye kini ke semi final yang ke kendi terik da neki dawum yuyat te ine liang yang ikam ke Demtring Sport Club lu meeting wood pa citi ke JDSA panjing che helor kete neki ke daw penkenria pi ni terik de wan pun ban ci da ke citi wo suspend ye ki player wan pun ban da ka citi suspend ye ki player kan kam te i lai ban jakmat pa weni citi ci jadi is nya ha wen no ye ki player wo suspend bi dan rain liang yang jadi SA mem u ap ye te jing kerpat yang i pa ban ge i ye ke citi wo ko fixture ko wile football semi final yang i da la terbok haga kasantrik yang ni bunai wakat snem arjar arposan te ini liang yang ikam Demtring Sport Club yo ka WJDSA mem u chimkhia ge ni jing panjing che yang i te imban se habulai cha u DC waman kam u presiden yang gini association